Omama abangizalayo iba abangifundisa ukubana isiphathe njani, umakoti imphathe njani, yibo omama abangizalayo laba. Konke lokho engikwenzayo ngakufundiswa yibo. Angizi ukusichaza ngoba abantu sebechazile. Mina engizolitshela khona ukuthi uTendai Ndoro bengimbiza malume, ngathi ngimthola nami kwangethusa, kodwa ngacela amandla kuye uNkulunkulu ngoba ngikhulele ekholweni leGudaramwari, nakanye uNkulunkulu wangipha amandla ngamukela. Sengamukele aba namandla okwazisa imuli yonke, imuli yanginikeza imvumo yokubana ngithwale lo umsebenzi. Ngakho ngidumisa uNkulunkulu ukubana ngimthwalile ngaze ngafika naye ebazalini bakhe, ngamnikela ebazalini bakhe. Bese ngicela ukuthi umsebenzi wakhe uphutshe kahle, uhambe kahle, yiswe isifiso sami kuze ngifika emaphethelweni. Amazwi amaningi anginawo, ngizochiyela unkosikazi. Kulipa reserved protocols ngifuna ukukhuluma kanje, angisenawo amazwi. Yabona okuningi sokukhulunywe, okuningi sokuphumile. Okukhulu bakithi ngithanda ukubonga ijaha lami elimekamba olemi lapha, uNcubo uBhima umzilangathi, inkanyamba yezulu babhofu ngomsebenzi awenzileyo, ngoba siyakwazi ukuthi nxa uthethwe ulutshwalo ngakhona ukuthi ukwenze. Kodwa ngidumisa uNkulunkulu ngokukhulela phakathi kwebandla leGudaramwari elifundisayo ukuthi singabazalwane, singabantu banye. Indima ayidlalileyo uNcube abaningi ngeke baze bayikhona, abaningi ngeke baze bayithwala, kodwa yena uyithwele kulokhu esayithwele. Ngiyabonga Ncube. Siyabonga ukugcina thanda ukuthi Tendai Ndoro lala ngokuthula malume, konke osifundise khona sokwenza. Ngibonga abazali bakho abangithembileyo banginikeza umsebenzi